Abahingi n'abarisa babebembirwe nzirwe Dennis ndiyo mjinyori chairman wa Kigezi Farmers Association nibagira ngo ebisharara bitwire bahwerire munongo kukora emirimo y'entunguka nahabwe ico batabingwamu. Ico kubanza harimu ente kandi ente nizituha amate zitwereze nyama. Icya kabiri twinemu emondi. Icya kashatu twinemu emboga. Nzirwe nashaba government okongera kubahwera mu nshongeji batakabona bwine. Actually n'ubwiro bwa government ya Amin eri kuza kwatweka twabwo kuja twazwi abahingi b'emboga munonga emboga cooperatives zikazivire mu endeje zirijana mu kwende emboga zira zitwara hera. Government itakagire mu byejo bintu byo kubingama abantu naki nayeshemere gukora research bazayetegereza uko ari kukozesa daradara impacts mbi niziha nungi niziha abo kuba wabihirema abantu urabutashaje aki utoshabaga. Council Justice Muhanjo wa Muhanja and Partners Advocates nagira government kashovyombera jurevi kandi bishemirire kuterwa mutoce batakabinjire bantu. Hauka constitution ne kugira ngo waguma mwitaka kumara mu bwiro 12 years and above tibarafa kuyemu bata compensating ninga shibata kukeisire. Ecyakabiri government erebe ebira basa korerwa mu mfunjo ibyo muntu waburijara basa gukora kandi ateje kuferwa munongo. Eric Sewandigi omumu barakutoma nkora umuranga gwo kubinga abantu omubisharara nagira ngo entebekanisana zagumizamu. Kandi ekyo twakitandikira aha tuza kukikora omu district yona eya Rubanda. So nabataryaha nabo bamwe nabandi imwe muri abajurizi mbagambire ngo ibintu byabakari weteranizi twenda twaza kuzirukamo. Okuchondoza nukoreka ngo biceka 30 harigana by'ebisharara bikahwerekera hagati y'umwaka gwa 1994 n'2008. Amakora gagasha kwa Job namanya.